1995 aningkan Asdc, KSA, Knca, Nchsf atum Kachetok MOU Power Assam Government atum Kacherai Thai Aputhak PIL kes ke pipon pen ke hai Nizangkar bianglong Hiruni Agriculture Rai biasai hemalong XEM Rensing Bia hin pen Pherangke Amei Kangni ke paman pont kedam tanganingkan 1995 asing kanahut 1st April arni Asdc, KSA, Knca, Nchsf ahin pen MOU Kachetok pon along 30 department along angdeng long pon et la pen halabang so long seta government atum non nanga che jogdun bor igoret ke Karbiang Autonomous Council along thang nat a power cabinet asonsi nang man det nang halabang so pora hut ke long pon principal secretary pen danglok department along an puskame vorenga war saya bangke pon tulo lasi halabang so puthak XEM Rensing Bia hin pen matha parsi konsi high court along lam hoi pipon detlu lapen alam hoya bangta high pon detlu lasi non pen ke government atum ahin pen ke nangache jogdun long lelo pusi PIL kes ke pipon pen ke high pon abang thu XEM Rensing Bia hin pen Hiruni Agriculture Rai Bia sai hemalong Pherangke Amei Kangni ke paman pont ingtang kring pen Karbiang long arat do anatuma phan than pachini pont Dongkamukam pen promise terang report news headlines 24/7 Nili kedamtang nikam baru hinira nikam sumi hinira nikam korek ini 2022 nikam Assam Sarkar atum Karbiang arlo Karbiang Autonomous Council atum Knca tang subject mukha Nchsf Nchsf Walam pen Dehati High Court along Indonesia PIL akes iglo lapen la sokes pidet pen kedamtang ningkam isiga ebeng angwong penangan kacingki cinglai dulo High Court long la so High Court long cinglai da tapi ke non alam kerai abang atudik si nang lego tadi ke foksier ni pasti la so alam lai ateng pen pulo ke non ban ke Karbiang long along kedua department 1995 aningkan Kachetok MOU along nangkidun a department Knca laso Knca ba department bangka Assam government atum non ke puthok nangchi yogundelo nangchi kulundelo pusi non bangke Assam government ukil atum bang High Court long lamchak chikilo lasi pini pen bangke Karbiang ka lahaya department bangke Constitution Amendment 1995 adikam 62 nong coba ini si laso department ahem ku abangke Karbiang Autonomous Council si Jepang beto laso a department mukha bangke non directorate mukha dak lipo agriculture department ka directorate ko industry no a directorate ko paso matasi asetiba department ka directorate ko lapen head of department ko bangka nundak ko lapen langsung department marabu itu asakuri bakuri pencenglo ke anton ta Karbiang Autonomous Council si sakuri bakuri mengenai contract settlement lalu apa Karbiang Autonomous Council si pilih ke klaim ngomong la soalan si nundak nundak atima 95 MOU akut kesan along penai kan emak tengok konte principal secretary pencenglo departmental head atau mana appointment kipi करके Karbiang Autonomous Council से appointment kipo 88 so directorate anda particular isia bisaram agriculture directorate long lada keduji atum lapen aperam officer ko am laduji ko am employees tu ima lahaya employee am anda mane laso directorate nang tengsi Karbiang Autonomous Council si lapan so appointment mo habake ilong ko lapen stakeholder mangke non ke nang ciyo kundelo
langsung nasi la department Pherangke ko bangka non bangke constitution on coba jadi sih langsung bangke ahem ko bangke council lo council ke up pensi non masuk itu non education belum ke director secondary education itu nanya ko sudah tuh dake itu masuk examiner teng belum ke additional director itu kok additional director of secondary education itu so director apa waran tensi langsung additional director bangke lada bangke power bangke exercise ko ati langsung tensi la bangke empowered lasi state government aku man naga cakapun lah hello state government uji pula hello at this stage Land Council appearing for the respondent state has submitted that as per the stand of the state government, the memorandum of settlement 2011 arrived at between the state government, KAC, and other stakeholders is to be honored, and till then, the state government has not attempted to transgress over the rights of the KAC on the allotted subject, and in future also the state government is bound to honor the conditions laid down in the memorandum of settlement 2011 in its full letter and spirit. Langsung situ. Lapan aku tuh bilang central government ada apartment lalu. Land Council appearing on behalf of the respondent Union of India has also issued this court that so far as the action required to be taken by the Union of India in terms of the Memorandum of Settlement 2011 are concerned, the process is going on and the central government shall take every possible step to abide by the term and conditions of the Memorandum of Settlement 2011. Labanke 2011 Memorandum of Settlement make UPDS lapan DST itu ke sign agreement. Tapi House of Aputhak Union Government itu nanti ke claim Jepang si kono claim mondo usi alat itu nanti. Lasi la suatu yang lokal itu itu nak kenanya bagi sebenarnya ke Union Government itu apa pangkali. Mereka minor notification orang 2011 berjalan tim top level. Setelah jalan tim nomor ke 1995 usi top 90 MOU. Lasi notification orang already High Court long. Laso order correction itu mengenai Nchsf atau ukil tu. Lasi laso te nopong de non bangke Karbiano Autonomous Council bangke powerful peak community pola ni terjilo. Lapen Karbiano Autonomous Council ke isialan daman non de isi apa legislative assembly ten. Karbiano Autonomous Council ke legislative assembly ten lo. Ate 1951 first constitution Kachetok bangke governor tu toko hala bangso land, forest, agriculture, primary education pula hai subject nange dundu. Lasi hal hai masih itu inherent subject pulo. Sita 1995 anikan Asdc, KSA, and Civil Students Federation, Dimasa Students Union of Japan, Kachetok MOU ateng abang Aputhak si 1 April cetok lasopen 12 April ni laso cetok masih tarik ini 12 April ni Assam Legislative Assembly lo isi consensus isi autonomous resolution denglo halas resolution mana lo ke MOU lo ke cetok tang additional subject Pherangke Aputhak executive power bangke ini kan bangke state government atau bangke exercise lo laso power bangke Karbiano Autonomous Council tumsi executive power exercise ko. Laso te intensi uthok laso inkan masih 1995 anikan masih 6 schedule to the Constitution of India. Paragraph 3 along amendment dolo. Laso amendment pensi jasa madam angke 7 schedule union list state list lapen concurrent list pulo laket homa list pen union government atun pen state tun constitution si kacirat man pina subject oleh
bridges, lahai itu mati, water, lahai area subject itu nasi union government atau state atau kosong lagi tak, pasal tensi union government list tenta, karbiano Thomas Council tenta, state atau kita tensi, karbiano Thomas Council tenta. Lapan ke state list tenta, lalu amendment langsung, paragraph 362 paragraph 3 long, lahai subject state list lapan concurrent list muka tenta, tak terlihat. Lasi sole authority ke lagi karbiano Thomas Council. Lasi pun 1951 hule, lapan pan subject ke inherent subject portion atraksi, additionally 30. Hala apang si cap subject itu belum ada, non tapi tu cap pun auto kita lagi free cap pun. Lalu free cap subject kan ke inherent subject itu karbiano Thomas Council. Lasi redaksi directorate terdupo, redaksi appointment terdupo redaksi, katu kau biar kamu terdupo. Lalu yang bukan ke lagi state government ke itu, state government tu kita ke nancun kau. Lasi nilai aku itu bangga lah itu, state government tu menjunkan, bahaya department mukhawan mencegah pun pada tu nilai aku itu, direct recruitment commission tu pernah sakuri pion, so kita sakuri kipi, lahaya anda state government tu cerai tu arus langsung frame lo, alam national livestock mission pun pernah arus langsung frame lo. Setelah itu veterinary department, ada directorate ada kerjaan si dona ini state government si claim pada itu. Lalu orang banyak claim oleh orang state government cecah orang banyak claim below si lah high court orang banyak lah cecah kan. Lalu high court kes bang ya jadi lo, lapen upload mari puji, non ke kerjaan Thomas Council banyak powerful lo, lalu nilai kubong 1969 anikam. Assam Reorganization Act dulu, halaswa Act plan, autonomous state, Meghalaya Sorghum autonomous state itu, Meghalaya Sorghum autonomous state itu berbagai subject itu sudah legislative power muka mereka fully given. Se agriculture ke certain area ke Assam government itu sih rules dan claim sudah certain area mereka Meghalaya autonomous state itu sih laman soal power mereka. Exercise legislative power jolason. Sita non karjano non langsung 95 ini kan itu langsung constitution amendment dan jadi pakai lahai subject ke bangga langsung ada karjano otomatis langsung ya lapen ladak pakai state government itu dia nang cukup kopiah tadi state government itu nang cukup kopiah tadi legislative power nang orang nongda executive power nongda, langsung nangga orang nongda jadi sini, nongda nangga langsung additionally 30 subject bangsa langsung constitution itu mana lutang, nangga jilang atulangnya, mana lulir atulang, tapi di mana lutang anak nangga lagi inherent subject lo, karena inherent subject lo, langsung department ahli puke karena autonomous council lo, langsung nilai kelo. Karbiano Thomas Council ASEAN ke hai mata lahai nanti mata tablik fokus ini kelo lapen Prabjinpen lahai directorate office muka ada kategori apa alam pun kengkam dengkon fokus ini kelo lapen laswa Aputhak long kacing bai cing sai long kupima kenang sot kedulang nanti kupene jong sini tu confusion dulang long te itu tu masuk orang muda kecing bacing saya itu tu mana cepat clear gitu. Sita Assam government dah pilih Islam pun aku dah ari cirung poklo. Assam government tu mari cirung poklo dia tu malam itu nangge cirung cipu kabogi bagi cok ceda tu. Lasi pilih bengke itu nang cipu tu dia tu lapan Pherangke apa aku namanya itu lapan soal ahin lo lah executive power dan legislative power karbianum autonomous council terku aman nanti. Tanga bangke laban itu nanti turun dulu, nanti yok dulu pusi, state government kita ninjit.